Gloria Señor, taitanchikmangia, hanaj pacha Diosman, gracias cacho, kay momento, kay oram, chayay kamullaykichik, queridos hermanos, mana punkuykita takaykuspay de frente a través de estas redes sociales, chaynallataqmi radio chayki puyarikuchkanki, chaynintakamas, mana ñuqallaymi hermano, mana nispay de frente ayku kaykamuykichik, wasikichikpi queridos hermanos, ñuqawan yakuskanchakuykusunchik, kay momento en vivo, tarikuykusunchik kay wawqichaykichik, Alex Charapa Andrade. Quizá wakinnikichik riqsiwankichikña, wakinnikichikqa manaraj, porque hace días estaba pasando momentos más difíciles de mi vida. Pero taytanchik hatarikachiwan, hinaptin ñuqapas kunan kay momento chayay kamuni hamkunawan kuskanchakuykunaypaq. Imaynallam haykaynallam taksa hatun pastores, ministerios, llapallaykich, imaynallam tarikunkichik. Amaya hukmanyaychikchu, amaya manchakuychikchu, imakunapas pasakushanwanja. Kunan momento ya, queridos hermanos, taytanchikpa palabranta hawarikusunchik. Quizá ni muchkankipas, pitaq wakrunaja. Ari, kay Ayacucho llaqtamantam rimapayamuyki, kay miski rimakuyninchikpi, huklaw paispi kaqkunapas. Porque huk punchawmi taytanchik niwarqa. Ñuqaqa llaqtaypaqmi hatarichisqayki. Y chay promesatam cumpliykurqa taytanchik. Hinaptinmi kay chukuchayo hamuykuni chalinachaypas. Ari ñuqapa llaqtaymi. Anexo Astania, distrito de Concepción, provincia de Vilcasomán. Cerca Chale, Oripa, Chincheros, Chimpachaykunki, Chay Chayapi llaqtachayqa. Y saludani llapayan ayluykunata, tiyaykunata, primaykunata llapallaykichikta hatun napakuynita chaskikuychik. Lima llaqtapi uklaw paispi kaqkunapas llapallaykichik, queridos hermanos. Ari, mana más tiempo kanchu, hinaptinqa. A ver. Conecta kaykamuy chiquia a través de redes sociales, producciones, lluvias de unción y poder, canal oficial. Chaynintakama lluqsiykamuchkanchik hinaptinqa y chaynallataq saludakuykuita munanerique para mi primo Saúl Randy Gómez Fernández y su familia a Uripa, a Andahuaylas llaqtapi tarikunki primito y parlaykusqaywan llumpayta kusikuni uyarichkanikun nispa. Y también agradecikuyta munani a Radio Restauración de Andahuaylas Apurimac. Paykuna transmitikuchkan en vivo. Chaynaqa muchísimas gracias, queridos hermanos. Uklaw Radio Pikajkunapas, en fin. Taytanchikman gracias cacho. Yumpay, abrazoita, kuyakoynita, chaskikuykuaychik, queridos hermanos. Hinaptinqa, kunanmi rimarikusunchik huk asuntumanta. Kay asuntum importante. Quizá qam yachachkarqankiña. Mamanchikmantam, wachakuaqninchikmantam, uywachakuaqninchikmantam kunan rimarikusun, hermanos. Manaña kasukutinchik, llullakuspa, suakurqanchik taksachakaspa. Pero mamanchikqa uywakuarqanchikmi. Pachanchikña manaña kaptimpas pachaykachiwarqanchikmi. Aunque paymi manaña pachayuqpas laqlawanñapas puriq. Hamrayku y ñuqarayku. Chay kuyakuqninchik mamanchikmantam miski rimakuyninchikmanta rimarikusunchik kay momento kay hora. Chaynaqa kichaykusunchikya ama más tarimarispa. Éxodo libro capítulo 20
versículo 12. Hermano Icona, huklo país pikakunapas ya activa kaikamos unchik, inas panchik ya kai miski, rima kuininchik manta, rima ikusunchik. Taitanchik tapas, yupay chakuikusunchik, mi hermano. Amaya wahaichu, amaya yakikuychu, quizá wawaiki sajirusunki, querida madre. Wawaiki abandonarus papasaku, hukrimay billahtaiku pininiku kainata. Are tal bisinataja, tal mamachataja sajirungmi, harimanta inamurakuruspa. Nispariman ikuagbil kasuamang, yaktallapi. Yaktay chay ng pasakuchkang hermanos. Ari, hari, engañaron o kuarmita, si pakachata hinaptenja pasak, con chinka koiko, y mamang manta kung haro. Mamang unguchkanchu, manam apay kachincho kulhichanta, kachkapting. Pero bueno, chay manta marisunchi. Bueno, Taitanchik palabranta Jawarisunchi, con la bendición del Padre, del Hijo, del amado del Espíritu Santo, Niwanchik. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya. Kay kamachikoy mi hanak pachamanta kamachikoy. Nadallata mañakuy kusunchi taitanchikta. Gracias taitay, papito lindo, tukutukuy, sunjoy kumantam, kaya kamoy kiko, mañakamoy kiko. Kay momento, kay hora, a través de redes sociales nintam yuxikuchkaniko, wakin me transmití kuchkan radio Takama. Señor, kaika, wawaikikunaraj mamakuna wagachkanko. Mana mamayuj, mana papayuj taya, bendicikuy kay ora, kay palabra ikitakama, amaña masta waganampaj. Señor, rimariku aykuya, kay suma simikita, taytayku, mamayku, valorayku naykupaj. Chaynaja, Señor, Padre, hayakamuikikum, Chuya Espíritu Santo ikiwaniya, yanapayku ayku, kalpanchayku ayku. Gracias, Jesús. Amén. Chaynaja kunang nadallata rimarisunchik, mana pisi parunanchikpaj, queridos hermanos. Wahtaykipi puñukuchkan, katarikachi. Y bueno, quizá oveja chaykitaps mechichakuchkanki, o 12 horapi, pues kachkanki, hermano, rikoramoy, ma. O calabaza supachata, pues mikuchakuchkanki, añayao, hermano, mikuchkashkanki, rikoramoy, que gloria, wankabalikapi, papachata, mikuchkashako, añayao, Braipipas, mikuchkasha, 12 horas, kachkasha, plátano chata, mikuchakuchkashanki, llaqtamasikuena. Bueno, chaynaja, kainatan taytanchikpa palabra niwanchik. Tayta mamaykita ya kuyay. Kuyaymanta rimarispaja achka klasim. Pero mana más tiempo kanju chaymanta rimarinanchikpaj. Kunanmi kawarisunchik tayta mamanchik kuyananchikmanta. Taytanchikmi kamachiwanchik. Tayta mamaykita ya kuyay. Chaynapi kay pachapi causas haykipi. Imaningmi Dios pa palabra, hermanos, vidayki yapasja kanapaj. Kay palabraja manam runapachu. Kay palabraja manam hukleyendachu. Kay palabraja hanak pacha tayta Dios pa kamachikoyning, mi queridos hermanos. Ñuja yuyarine, ñuja algo triste sentikuiman kay momento. Porque ñujata muy wakuaraja abuelitay. Abuelitay mi wañukunya. Cuando wañukun hinaptin mi yaja chaya, loko yarurjani. Jawarirjanin abuelitayta.
Paymi pachachiwaj, paymi mikuchiwaj. Cuando huk tiempo mamay tarikururja parejata hinaspa pasakurja. Hinaptingmi abuelitaywan yacharjaniku. Yo sé que kay vidamanta rimarisqasqa algo triste. Cuando abuelitaymi ñuqata llumpayta uywawaq, hayninpa nichkarqaykichik cabra chata michikuq kani, en verdad ñuqa cabra michin kani, hermano, gloria al Señor, cabra michin niwankimanpas. Chipu hatun kara, chipu michikuykuspa muriq kani. Pero ñuqapam algo faltaykurqa, manam ñuqa cuintata hukurqanichu. Mana papay kasqanta, ari manam ñuqapa papay kanchu. Tengo unas historias, pero manam chay momento kanqa tiempo uyanakunapaq. Queridos hermanos, cuando escuelaman churaruan, hinaptinmi lunes punchauta posiblemente kanman karqa, hinaptinmi, queridos hermanos, achka warmamasiykunam riq papankuwan mamankuwan. Achka warmamasiykunam paykunataqa papanmi aysarichkan o chaypiqa muchilachayku kaq. Y wakin primuykunapas achka estudiaraniku. Y un saludo muy especial para mi profesora Marcelina Paquiauri. Hinaptinmi ñuqa algo triste sintikuq kani. Hinaspa huk punchaw tapukurqani abuelitayta: abuelita, mamayqa maytataq pasan nispa. Paymi niwarqa ari payqa llaqtanchikmanta hanaymanmi pasakun, hukmi parejan kachkan nispa. Hinaspa ñuqa mamá algo tristem sintikururqani. Abuelitaymi pusawarqa. Hinaptinmi wakinñataq papankuwan mamankuwan richkaptinmi, queridos hermanos, hayamun listata profesoraqa. Pin papayki niwan. Mana respondita atenichu. Alex Charapa Andrade. Matrícula chisusqanki Maximiliana Gómez. Pitaq papayki niwan. Rabiaruni sunquyukupi iwajarqani. Apellidoymanta pinqakurqani. Kutispaymi tapuykuni abuelitayta: mamá, pitaq ñuqapa papay. Papaykiqa manam kanchu, ñuqam uywakuyki nispa. Hinaptinmi ñuqa triste sintikurqani. Mamaykipas kutimunqam ari parejakurunmi. Hinaptinmi pinqakurqani apellidoymanta hinaspa waqarqani. Pero antes, hermanos, takiykusunchik Tayta Diosman. Aleluya. Hinaptinqa ari chaynam ñuqa triste karqani. Cuando mamayki, papayki mana kanchu hinaptinqa algo tristem sintikunki. Ñuqa yuyarini chay tiempo estudiasqayku tiempom llaqtamasiykuna karqa familia Sarmiento, Percy Sarmiento, César Sarmiento. Paykunata profesor tapuptinmi mana papan maman kallarachu. Y ñuqakunan niyman: taksaymantam hermano karqani,
Chaymi huk hermano yacharachiwara kay textota imana sunguymanta umaymanta kunan kama mana lluqsinchu. Ima libro nichkawajpas Salmos 68 versículo 5. Mana papayuqkunapa, mana mamayuqkunapa, viuda warmipa, abandonasqa warmipa, Dios ninqa hanaq pacha Dios minigta. Chaymi umaypi graba kuruspay, cabrata michispaypas, taksakaspay, taksaymanta llamkayta ñuqa yachan hermano. Mana piyun kaqchu, porque abuelitay uyawarqaku casi tawa warmakunata. Primuywan llamkaq kaniku chakrapi, porque viuda warmimanja llamkaqkunapas sasatam uyaykun nichu llaqtaykupi niniku llamkaykapun. Mana llamkapuq kaptinmi ñuqayku taksachakuna mana atistinpas sarata qharimaq kaniku. Itunata mikuspayku yuyarini chaykunata. Chaymi queridos hermanos, kay taytanchikpa palabran niwanchik, huérfano kunapa, viuda kunapa, mana familia kunapa hanaq pacha taytanchiksi. Kusikuykuy kunan punchaw kay momento haykaraq kusikuwaq. Kisa mana ñapas mamayki kanchu. Pinsachkanki maymantara hamurunman nispa manam nunca kutimunqachu mamaykiqa wañukuspaqa. Chaymi taytanchikpa palabran niwanchik, kuyaya kasukuyatayta mamaykita. Imapaqraq balinman wañukuptin ñuqanchik waqasqanchik. Manas balinchu chayqa. Imapaqcha balinman mejor ataú, mejores flores, panteonman hapas pabilatara ta chispa, ñuqanchik waqayninchik manas chayqa balinchu. Mientras tanto kawsakuchkaptillanraqsi ñuqanchik mamanchikta valorananchik. Chaymi ñuqa llumpayta mamayta kuyakuni. Ñajanishkarqaykichik cuando abuelita wañukuptin yaja chachayalukuyarqani. Taksaymanta llamkaspaymi tiyaypata rirqani yunka llaqtata llamkapakuq. Silvapim llamkapakamunaykamam abuelita wañukusqa. Gracias a mi tía Felicitas, a mi tío Julián Barrientos, paykunam Silvapipas trabajo toykuarqa, y para el tío Ronald Barrientos, René más conocido. Gracias, tío. Taita Dios bendicikusunki. Porque abuelita ñuqapa karqa llumpa yanapawaqmi. Hatun chaña wiñani escuelaypi ñuqata huk alumno masi waqarachiwatimis mamay chaya nispaymi ñuqaqa kurriqkani abuelitayman. Paymi pelotayta kitaruwan, hukutimpi trumpuyta kitaruwarqa hermano. Ari manam pinqakunichu. Taksakaspayku pelotapi primuykunawan pullachkarqaniku. Huk qhari atun ñakararik hinaspa kawqaniniku trumpuyta kawqarapuwan. Y chay tiempo sasa tarikaraquli hinaspa parterapuatin mamahichaya nispa kurrikurqani. Y abuelita iman pasakurun. Kawkarapuan mi mamay wak persicha nispa chayna trimahon kainatam kawkarapuan. Y chayna imamaja ancha valorasqa
Yung paita kumpiakurhani. Chaymanta mamay koteramong hinapting mi cuando mana tumpachatachu mana kasukuhkani. Mamay ka makarus haikim imapakmi chay tarurarong kniptimpas pero abuelitay harkakuah. Nyuha orgulloso sintikurhani abuelitayo. Cuando colegio manta koteramoni hinapting hapay kapapachakunata yano puaskan. Colegio manta kotimutipas papachata yano ikapuas pansahiko. Kisiluchata sahiko mutichayok takachuyiko kani. Y una tristeza he pasado en mi vida. Punta taja flaco carjani primeras grabaciones de peja. Pero gracias a Dios, tay de Dios kailaman waklauman. Pusariyawan inapting alin chatanya miku pachakos pay tumpachanya kuere puchayps kunanja. Y chaynan pasarjani. Queridos hermanos, kunan ni muy kiman nyoha, kainatam taitanchik pa palabrang ni wanchik. Chaymanta pasachuan, manamas tarimarispa. Efesios capítulo 6 versículo 2 ni wanchik taitanchik pa palabrang. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aleluya. Taitanchik meniwanchik. Kay kamachiko inita mo ikichik. Kay dekreto ikunata mo ikichik. Taita mamay kita yakuyay. Chaymanta Proverbios capítulo 17:6 niwanchik, porque oram ganawachkanchik, hermanos. La hermosura de los hijos son sus padres. Taita mamanchik ta kasukusunchik. Primer mandamiento hinam promesa koyko y promesatam huikichik niwachkanchik. Oram piñata niwachkanchik, queridos hermanos. Huk churipaja. Huk wawapaja. Taita mamang kausaptinja. Mamang kausaptinja. Y maniwanchik, me queridos hermanos. Hermosura. Huk kusikoy ninsi. Hamba mamay ki kausa minaptinja. Huk taita paja kusikoy ninsi churija kanki. Quizá muchas veces, queridos hermanos, ham siente con quizá payaiki. Huk tiempo miñuja, kalpaj mi kane alin supa, hermano. Kalpaj kane. Hinapting mi ganarurjane. Abuelitay mang mamay mang wilay kuptimi paiko na kusiko. Ichay uchoy lakta chay kupi yacharurjako. Hukutipi colegio pi kaspay. Kalpay pi ganarurjane, gloria Señor. Alin chatam kalpajani, queridos hermanos. Como mana papay kanchu. Hinapting yacharusja. Yaktaykupi kaj mi tío Walter Sea. Pay pachurinwan estudiar janiko. Hinapting yacharusja. Posiblemente rima y carja a nivel distrital me ganaron carrera penispa. Hinaspan tío Walter Sea, que descanse en paz. Abraza y cuaspa. Huy cuarja huy chata. ¿Sabes si mainatan kusikururjani? Chay piche texto te yacharujaniña. Salmo 68:5. Taita Dios hatukan tukay kong kay tiyo tahinapting. Huy kulyawang hulichanta. Mana chiki papay kancho. Mana chiki abuelitay pa hulihin kancho, pero kahaya huy kuang. Nispay. Gracias a chata tomarurjani. Gracias Taitay nispay. Dios bendice ko y kaya garita nispay. Inas alabay ko charapita. Alimilikis niwak. Oy, ganaros ang carrera pi. Lischay mi wilay ko. Gloria al Señor. Walking
Magta chamase queja, manam colegio estudiancho. Wakin premio queja, manam estudiancho. Wakin inat mase queja, hawai. Warmi chayoña. Chay miñoja alentayki, huérfano kunapaja, imapas manam sasacho. Ñoja hawayki mismo. Kusikoy, hatun kusikoy chayarwan sungu chaymenatin. Mas kusikoywan estudiar kani. Taita Dios tukaraja familia kunata, ayllu kunata, chay llaqtapi kaqkunata puntaman rinaipaq, aunque papay mana kaptinpas. Chaymi nin, kisaja manapas kasukuchkarankichu, queridos hermanos. Ari mamayki wañukuptinja, taytayki wañukuptinja, kuyay hermanaykim, hermanaykim, menorneki, mayornekim kuntraykipi hatarirunja chiqnisunkim. Wasi hususqaykimantapas qarqusunkim. Juliji prestaykususqaykimantapas ñuqam prestarqayki nisunkim. Zapato tarantika pusurqanki, ñuqam zapato tarantipurqayki nisunkim. Hasta venga kusunkim tukuy imawan. Pero taytanchikmi kaypi kachkan, ama waqaychu. Manaña kaptinpas hanaq pachapim, si Cristopi kaptinqa tupasun. Ñuqa por seguro kachkanmi chayna, abuelitaywan tupasaqmi nichkanim. Papayta riqsisaqmi huk punchaw nichkanim. Quizá ñuqallayhina chayna triste pastarikurqanki, queridos hermanos. Ama waqaychu, ama llakikuychu, huktawan nimusqayki, Salmo 68:5 nin. Mana mamayuqpa, mana taytayuqpa. Dios ninmi kani. Mana mikunayuqpa, mikuchiqninmi kani. Mana pachayuqpa, pachachiqninmi kani. Haykaraq kusikuwaq. Mamayki manaña kaptinqa runakunapas chiqnikusunkin. Pero kunan hatariwaq niwaq taytay kuyayki. Hanmiki papayqa kasqanki, hanmiki mamayqa kasqanki nispayki tayta Dios mantakiwaq. Quizás apallaykipas waqachkanki. Día de la Madre punchaw tarikuchkanki triste, wawaykikuna pasakun. Mana pipas qayaykamusunkichu hinaptin waqachkanki. Pero yuyari taytanchikmi qanwan kachkan. Jesucristum qanwan kachkan, queridos hermanos. Y haykaraq kachkankitaq mamayki kawsakuchkaptin mana kasuchkankichu. Puncha umeri marisun, tayta mamang maldisija, tayta mamang mana kasukuja, mana kasukuptinga tayta Dios punis castigaron ka. Puncha umeri masun chay manta. Chay na hermanos kay momento, sungguh kita kicharikuah. Hinaspa taytaya na paikway niwah. Mananya waway kunapas abrasawaptin pas hampun ni abrasay kuay niwah. Kay kamamakunarak abandonas ka. Wakalachkanko, manakulikilyanko kancho inaptin. Kay kamamakunarak ospital wasipi. Wawang kuna sa hiruptin niya karichkang wanyuita maskaspa, wanyuita suyaspa. Suanya pas kay runawan yu chiknyapas, pero hukmamaha manam nunca ni sungkicho. Waway hasuam mispaha, sino ka waway minisungki. Chay minyo kakawarini, mamayta. Ang kisulkay kuna mananya kasukuspa, wakachiptimpas, nyo kaya chaninya. Nyo kanini ama mamay wakaichunispa, pero pahiha wakachkangme. Porque hermana y mana ninta comporta timpas, o hermano y mana kasukup timpas, paipahawawanme. Queridos hermanos,
Kay palabratam ni muiki tuku-tuku isungoy manta. Ham kunaya kay Dia de la Madre punchaw kas hangaray ko. Mamay kimang regalay ko. Yano ko nakapting kaya no ikapuya. Quizá kung karur kanki, kaya a través de redes sociales ninta kamoyari kuchkanki, queridos hermanos, kutiro ya kunayang. Kuteros bahikia walbay kita kaperoy, wita gachay kita, ube gachay kita, nakaros bahikia. Kaldur apoy. Siwanyo kung hinapting hamanam taringkichu. Muglaw yaktaman charingki. Yaktay kimanta chiripukunki. Manam taringkichu. Manam taringkichu. Mamay kita hinaka. Wasikipas por marongach. Yaktay kipas por marongach. Cuando mamanchi kausang inapting ka, kusis hamawar makunapas kanchik. Nimus mang inapas, nyuha, kusis ham karakali. Cuando abuelita iwan yukuro ka, hinapting nuwa karakali. Yang gatak nyo ay nawagawak. Pero kunang mamitay ka sa kuchkara kami chay minin ni mama, kuya kuy kimispay. Kampas valore ya, queridos hermanos. Ama mas tawagachicho. Yang tiempo chera mong kwenta ko kunan chikpa. Quizá kay punchaw kamama na valorar kan chikcho, pero nyas tiempo, nyas hura chayara mong mamanchik valoranan chikpa. Chay nakatagay kusunji huk alabanzata. Kay alabanzam ning ancha suma mamalyay. Yapayay kichik, saluda kamoy kichik. Abraza muy kichik, kahayatay tanchik permite kwan chigrach, imanya ay kanya pasakuptimpas kaminyo kakasanong kachkanchik. Intirong mundo pituko ima pasakuchkang, kaminyo kakamikus kachkanchik. Tayta Dios mining kasukusunchik inapting kamanas imapas chayawasunchu. Cristiano runapaga, Dios hatiko runapaga, Dios alabang runapaga. Imanyapas kay kanyapas pasakuchong. Waktan chipipas wanyuchong, kay laupipas waglaupipas. Manami mapasakong gacho, porque nyo ang chikpa bidanchika sigurong kachkang. Kanak pacha Dios pa. Libro pimakimpi. Cuando Señor ninchik ni wasunchik, hamoy niya, nispay napting kapasakusuncha. Ang mawagaycho. También quiero saludar para mi prima María Balbina, Flora, Margarita, que un tiempo naliban bayactapim nyo kabigaita Cristo magoy kurangani. Cuando mi tía vivía, cuando tía y causa kuruha inapting miktak sa chayara nyo kabidaita Dios mga interior hani. Tía iglesia tariptim. Pero amanya triste niya chukaychik. Punchame con mamita, nos vamos a encontrarnos en el cielo. Ariño hayumpay tamo arhani. Chay asunto pasakururha inapting. Ari chay mantam yumpaita maharganiko. Primas, amaya ko kumangay chikcho, un fuerte abrazo por el Día de la Madre. Chay naga, mamita Crescenciona está en el cielo. Gloria Señor. Hamkuna ya chankichik imaina historian pasakururga. Pero taita Dios paladong nimkachka. Taki ko sunji taitan chikmo. Aleluya.
taytanchik mangyata kisong yapallang biuda warmikunapaq warday kipi mamay kikapin abrazakuykuwaq hinaspa perdunda mañakuwaq mamay manam kasurqaykichu mana kasuspaymi waqachirqaykiniwaq iqay kawawakunataraq warmita qaritaraqtaq mamanpas abandonarurqa mamayki papaykiqa hanaqpacha Diosmi takiykusunchi vamos arriba ancha sumaq mamallay hikuyakuywan uywaqllay ancha sumaq mamallay kuyakuywan wachaqllay ancha sumaq mamallay kuyakuywan uywaqllay tayta Dios ya bendice uywakumas qaykimanta tayta Dios ya bendice qismachewas qaykimanta kunanmi tayta Dios consolaykusuyta munasuchkaki yapachanchik takisunchik ancha sumaq mamallay kuyakuywan uywaqllay abrazakuykuspaniwaq ancha sumaq mamallay kuyakuywan wachaqllay tayta Dios ya bendice uywakumas qaykimanta tayta Dios ya bendice qismachewas qaykimanta tayta Dios ya bendice uywakumas qaykimanta tayta Dios ya bendice qismachewas qaykimanta Madre kuyakuykin tukuysunguywan tayta Dios ya bendice sunki kay punchaw tayta Dios mi cuida sunki queridos hermanos amanya wakaynachu taytayki mamaykiqa tayta Dios mi vamos a Tahuaylas empresario Valentín Guaitara chiquillan Guairana Cascabamba vamos toda Huancavelica Huancayo Cusco aleluya habermuktawante kisu ancha sumaq mamallay kuyakuywan uywaqllay
Dale un abrazo de parte de Dios a aquellas madres abandonadas. Guay, ¿qué pasa contigo, Acharangue? Vete, Dios me abraza y que cae el momento. La palache, queridos hermanos. Aruktawan takiso. Amawagay, chupapalay. Amalaki, chupapalay. Sa marita, nawarpipa. Dios me bendice so que brillar po. Dios me guarda so que brillar po. Amawagay, chupapalay. Amalaki, chupapalay. Sa marita, nawarpipa. Dios me bendice so que brillar po. Dios me guarda so que brillar po. Padre, na palang mamay ko tayo, bendice buhay ko. Ay kamamag ko na lang mga chikan. Wawalan ko ang bato na ruting. Amawagay, chumapalay. Amalaki, chupapalay. Sa marita, nawarpipa. Dios me bendice so que brillar po. Dios me guarda so que brillar po. Amawagay, chupapalay. Amalaki, chupapalay. Sa marita, nawarpipa. Dios me bendice so que brillar po. Dios me guarda so que brillar